Туркменском национальном институте мировых языков имени Довлетмаммета Азади царила особенная атмосфера в честь Всемирного дня хинди. Махтумкули Фраги yılının başında Mахтумкули Фраги hindi diline çap edilen kitabından qoşqlar yığındısından taifləşərmə qoşqlar niyat tutub qoğu çıxışlar tayinlab çıxış etdiler. Elbette bu dağıtılan ehlisinde Türkmen halkının, Türkmen yaşlarının vatana bolan sevgisinin suutnaması olup duruyor. Bize şeyle mümkünçilikleri dörüdüp beren, mehriban hem kahraman arkadalı kahraman serdarımızın canlar sağ başlardık ömürleri dokkorsun. В мероприятии участвовали студенты, преподаватели и почетный гость, посол Индии в Туркменистане. Событие было насыщено культурными номерами. Студенты, изучающие хинди, вели музыкальные композиции на индийском языке, танцевали индийские танцы и читали стихи известного туркменского поэта Махтумкули Фраги, переведенные как на индийский, так и на другие языки. По завершении мероприятия студенты, выступавшие на сцене, были встречены представителями посольства Индии и получили подарки в знак признания за свой творческий вклад в празднование Всемирного дня индийского языка. Это мероприятие стало еще одним шагом в укреплении культурного обмена между Туркменистаном и Индией, подчеркнув важность языка как моста, соединяющего нации и культуры. Today we are celebrating the World Hindi Day. This day is commemorated in memory of the first World Hindi Conference that was organized in 1975 on this very day. In Turkmenistan, there is a Hindi chair that the Indian government started in 2010, and you saw the performances of the students of this institute. We are very happy that this cooperation has been going on really well. I'm really glad to see that a lot of Turkmen people know the Hindi language, which is the fourth most spoken language in the world. India has made a lot of efforts to popularize Hindi language around the world, including in the United Nations. And the cooperation that we have with the Turkmen government is exemplary, and I thank the government of Turkmenistan for the continued support that they've been providing for the Hindi chair in the Azadi Institute. Thank you very much.